Thengio muno na ngatho nyingi ni ndirakonyita na njira njega ndi guko mwena wa Gicũa-inĩ kaunti ino ya Mombatha na kuria tugwithie na mbere na ndereti itu ya muthenya umuthi igie uge iguru rigie wiyandikithia wa aikia a kura. Reke twaranirie na amwe a aikari nigetha magitwire hihi githomo kia uikia wa kura kana githomo kigie uikia wa kura hihi oni makiamukirite na makoretwo magikiamukira na njira ihana atia kana marakiona githomo kiu gikinyite ha uka ugutwire ritwa riaku ucoke ugitwire iguru ria mehariria maya na ithomo cia uikia wa kura hihi we ni ciamukirite na ringi ikinyite ha. Hali njitagwo James Karanja na ndi umwe wa atongoria aria me mawathe na ni nyamukirite na tukamukira githomo giki na njira njega kuma kuri IEBC although guti kiagite mihinga kidogo na ni tukirite andu IEBC makoro makireke bisha in future. Ringi ni urona githomo giki gikoretwo na umuhimu uriku kana bata uriku hari weta muikia wa kura? Ni ndeithiririe na njira ya gutuika ni ngumenya uria ngatua matua makwa hindi iyo ya kinya ya gutua ya wikia kura. Yes. Na ringi ni urona kahe undu ubatie gwikwo mbere ya gugitabanio kwa ithurano nene ciukite? Ni turahoya muno especially mwena wa aria me mawathe ukorwo venue icio kana kuria tugakorwo tukikiria kura ukorwo kuri disability friendly, yani undu mundu wina wathe akuhota gwikinyia wega ahote gutua matua na ni turahoya muno gukorwo pia na aria makorwo ke interpret sign language interpreters ni undu wa kumenyithia aya makorwo matari no hoti wa kuigua na kwaria nigetha kumahe nafathi yo nigetha mahote gutua matua wega. Kwa majina naitwa Samuel Mutethia, mimi ni mkazi wa hapa Mombasa. Historia ya IEBC kufikisha mafunzo mashinani, mimi nasema bado kulingana na mimi bado haijanifikia. Sijui ni process gani wanatumia ili iweze kufikia youth huku mashinani, kwa sababu so far kwa watu ambao nimetangamana na wao hapa hivi Mombasa, most of the youths wanasema bado hawajafikiwa na hiyo mafunzo. Unajua mafunzo ni muhimu sana ili tujue kwa kupiga kura tunapigaje, unaona, ili tusije tukaambiwa sijui ati kura zetu ziko spoiled baadaye, unaona. Lakini sasa mpaka sasa hivi mimi nasema kwamba bado hazijatufikia, like yani hizo mafunzo hazijatufikia, hatujui wanafunzia wapi. Labda sasa angalau waweke public, waseme maybe kama ni kwa serikali waweke public kama press, ndio watuambie kama siku fulani tuko mahali fulani, siku fulani tuko mahali fulani, angalau tuweze kujitokeza ili pia sisi tukajue mafunzo ambayo IEBC wako nayo kwetu. Kwa sababu bila mafunzo bado pia watu wengine watanunuliwa na political alliance bado, unaona. So ili watu wasinunuliwe, ili watu wajue kwamba kupiga kura ndio utakuja kusaidika baadaye, ni mzuri wafunzwe ndio wado pia waweze kujitokeza kwa wingi. Thengio na ngatho nyingi acio ni amwe a aikari a kaunti ino ya Mombatha no akigwa mbere agikiuga andu aria makirida mawathe onao ni magibatie kurumburio na maundu makigie ithomo ici nigetha onao magitaukwo ni maundu maria mangikorwo magika kana maundu maria mabatie gukorwo magika. Nake mwanake ucio twakirikia kwaraniria nake akiuga ati nima ithomo ici ciri na bata, no nake arakiuga ati ndakoretwo akiamukira ithomo ici na araigua ni hari na undu ubatie gwikwo nigetha ithomo ici igikorwo igikinyira andu aria makiri guko mashinani kana aikaria guko. Ndire na mangi gucokia na mwaro na kuri studio handu-ini ha Inooro TV kuma guko Gicũa-inĩ kaunti ya Mombatha. Ni njitagwo Francis Madi.